Sumaruno, naan tayo iti defensive weapon and offensive weapon in the Bible. Defensive, iso dyan, mang depensa. Shield. Iti shield, di kalasag. No, agbubuya kayo ka nagigay old film. Pailaang nagigay laban iti Bible, iti biblical nga movies, makita yun di shield. No, kaduan iti left. Kaya na di no, kaan ka left-handed di tao. Yan. Tapang sanggada ti gayang, pangsanggada ti pana, even sword. Amen? So that is shield of faith. Shield. Anya ti shield? Kalasag ti Ilocano. Mapantayo dyan. Praise God. Ephesians chapter 6, verse 16. So, di bang kitaan tayo the shield of faith. Jadi, saran tayo pang dipinsa, shield. Amen. Basahan tayo. Okay. So, makita yun dyan. The NIV translation. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So makita yun dyan, nga amin nga arrows, wano amin nga pana, the enemy, mabalin mo nga iddapan. Ijay shield. Suran panaan da ka ti enemy, at the shield mo, may iddap dihay. Masanggam dihay. Amen? Okay, so very important, iti shield. Kati shield, iso na ito dihay, defensive weapon. Hallelujah. So the defensive weapon, ti mausari jay faith. Faith mo lang ti offensive, pero dato pa lang jay defensive weapon. Agsangga tayo. Iti laban, kailangan amum ti mangsangga. Kadag iti pana, gayang, ti enemy. Amo yun o tao ti usaran iti enemy, ti devil. Iti usaran na ngiwat lang. Halang nga tagbaton da ka, paltugan da ka nga talaga. Kaduan ngiwat. Hindi nagisawang da ka di curses. Di life mo. Nagisawang da ti negative. So kailangan amum nga mangusar jay shield against those negative or curse nga words nga insawang daging ka. Takunan na di Bible, the Proverbs nga, no agisawang da, ti negative, ket amom nga sika ket you are blessed, tadya insawang da nga negative, haan nga tumamaking ka. Jay curse. Agisawang da ti curse. Kita nyo dyan nangyari kani Balak, kani Balaam, nga ti Israel na bendisyonan. Yeah? Numbers chapter 23. Kung mabasa yun yan. Kaya't ni Balak nga i-cursed ti Israel, but kapudya blessing nga aday ti Israelites, han nga kaya ni Balaam nga isawang ti curse. Because of that blessing. Amen. Isu nga na jay shield of faith, ijay, isursurok na jay defensive, ti may sa kailan maawatan niyo, no tao ti usaran ti enemy, tapno masanggayo di ay,
kailangan amuyo you are blessed. Resist dagiti negative words nga insawang da kada kayo. Even dagiti witchcraft dagiti kasay, dagiti isawsawang da nga negative, sanggaan nyo rin babaen iti panakamuyo, you are blessed. Amen. Kanan ko yung sursuron daya, you are blessed in Christ. Na-receive yun the blessing by grace. John 1, verse 15 and 16. Of His fullness, we have received grace upon grace, or blessing upon blessing. Amen. So we are blessed. Amen. Hallelujah. Galatians 3, verse 13 and 14. Na i-crucify ni Jesus to crucify all curses. So inala na amin nga curse. Ijay cross for us. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through faith. Amen. So we are blessed. We have the blessing of Abraham. Nuhan nyo nga mabilib diya, makastruck da jay curse, ngay sawang da ka na kayo. So ang kailangan, alaan nyo jay faith, is the word. They cannot believe the word, tapno jay faith na da jay, that is supply the word nga faith, ag work. Naisuro-suro kon jay, what is the difference between believing and faith? Believing is your responsibility. Faith is in the Word. Hallelujah. So, no, saram the believing will believe on the Word of God. The Word of God, timang produce iti faith. The jaying of faith is from God. Amen. Kasla love mo't lang. God is love. An mo nga kaya nga talagay produce the love. Only the Holy Ghost. Kunam nga daayat mo hindi, a wordly pa lang de. Awan ti ayat ti ama, ti maysa nga tao, nga haan pa'y nga nang receive kini Jesus. Holy Spirit, ti mangi-produce ti love. So nga the fruit of the Spirit is love. And you know, ano Holy Spirit din ka? Kasano nga the love? Last, da. Are you getting something? Titunay nga love of God, umaylangi di tao, nasumbrak ni Jesus. Because His love is in Christ. Ti ayat pa lang ti Diyos, ti tao nga hanga nang receive, kaya Jesus is outside. Outside of His life. Pero no inawat mo ni Jesus, ada ni Jay inside. So, mabalinan nga agbunga di. So, receive the word, and then mapnuka ti love of God. The same thing, faith. Faith is in the word. Amen. Isuno bilibam the word and then receive it in your heart. That word produces faith. Ket jay faith nga dayay, nyaman nga bilubam nga word, mausar mo as a defensive weapon and offensive weapon. Okay, defensive pang sangga, offensive pang attack, pang tama. Okay, so daday, kasano ka nga ma-dipinsaan? Kadagidjay isaw-sawang the enemy. Wano tatao nga negative king ka, nga mangiga-curse ka. Number one, you need to know you are blessed. Number two, sursurok dia how to fight, ha? Fight the good fight of faith. Number two, no tao, dagi kalaban, garur ka diay. Umayda, mang persecute, mang idadanas,
Number 2, nataramidam, pray. Yan na isuro ijay, Matthew chapter 5, verse 44. Pray. Kararagam. Amen. Hallelujah. Ano may kararagan nga? Matamaan. Maliksyonan. Kararagam, forgive and bless him. Hallelujah. Baka kung na naglaing mo tayo nga taon, suna pa iti persecutor, suna pa lang ito i-bless ko. Haan, no aramidam dayay, sika ti maka-overcome. Diyan nasaksaktan, nga riknam, nagijay pain, nga inbunga da inaramid na, diyan nga mahilan. That is for your own good. Oray no kita nga hanlatang agbalbalbaliw, you need to do that. Amen. Day tao nga kalaban, si bagbak pa lang dito ya, ang palangat the devil. And another thing, how? Kasano ka agbaling nga defensive? No tao ti usaran ti enemy. Precaution ka matlang. Di ko na, kasmari dyan, dadyan nga tao ket, kung nata chismusa, no dagijay, iwasam. Lab nga rod, sige ah. Kala dadjay, kung nata duma ka na tayo niya. Pada dagiti warwarningan tayo nga tao, be careful ka dagito nga tao, kasi mananakaw dagitoy, dagitoy kat sabali ti kasada, dagitoy kat umay dati ministry, and then usaran dati ministry, pagdawdawat dati kwarta, o na kuha tayong karod dati iti ministry tayon. So, warning tayo karida tao. Dapat iti warning ni Pastor Tony kaniyak, nga nakaradwak nga speaker na, speaker iti birthday daw no, wedding anniversary da. Naglaing nga pastor. Pero one time, nga gilaklako kanyak tilugan. At nagpintas nga lugan da ibagbagana. And then, apay nga nalaka. At kung nanakanyak, sige, basta itid mo. May bayadan tun tinaduma. Mas dawa ki jay. Kasi jay, iklako na nga, lugan ka di Starix, nga jay gold, mga 2 million na, ti worth na di ay. Paya nga nagbabantay ka sana kanak. So, una ka, minsan ka na tayo di ay. Una tayo, wow, grab the opportunity. Siguro natignay. Kasi tayo minsan nga ay, kay paggarup tayo nga amin nga kasjay blessing. But saan tayo nga mo, minsan kaya, apan ni Satan. Data, anak na nag-yield dyan. At that time, we need vehicle. So, anak latang kankantsyawang lang iso na bakit naging ganyan ka na, pastor, ngayon? Bakit naging sealer ka na ng sasakyan? Kung Tagalog eh. Ngayon na, hindi, kuwan lang yan. Bali, part-time lang. So, binabayak, come did I to youth camp? Di ko naman, nga dugayam tinalala na diyan ka pastor, kalulugan di Isabela, nga inlako-lako na buludo na, ilako na. So, hindi na ta, scammer iso na nga may isa. And napigsa iso da ijalulan. So, narigat ko nga inaganan, tinagan na. But, nagijay, basta dati ka kasi nga pastor, nga umi-scam. Nagijay, pyramiding kasi networking, don't believe. Ang kasi iti trabaho ti pastor. Ti pastor, nayaban to take care of the sheep. Amen. So, manuntin in my kanya kakasay,
And then, adupay ti agisawang, nagnengneng day pastor nga day. Pastor ti Jesus to Good Shepherd Church. Nengneng ha nga kayat ti bumaknang. Ibaga after 2 years, ilunaryo kan. Dagiti ti promise na kanya kay. An kang kutkuti. Da kami tagkuti. Alaw mo lang di church mo nga recruitan mi. Asas. Kan nga mabalin. Ang inyong recruitan ti church. Agili mo kami ngay. Madi. Kayo umay. Hindi ko na nang dadya nga pastor. Di binmak ng kumaming nga pastor. Nga naala da. Naipisok-pisok ng Dubai. Kanyo diya sa tara. Pati yung offering din, kabil-kabil na. Baka da na sa tara ka na kayo ngumangka kanyak. Mano ti warning ko gawin ka na kayo. Dagya ti enemy nga tao ti maus-usar. No, amuyo ko magawin nga you are blessed. Dihan nyo nga kapatindi ay. I don't need that. I am blessed already. Amen. Ngamgabutahan nyo nga mo no minsan. Wow. Dahito yun ti kapul pila na. So, kitaan nyo na dyan. Sana ba rin ito ibagakta na ipublish iti TV niya na Apolinario. Na dyan, kadakalan nga iskam in kuha ni Pastor Apolinario. Dyan, kapa. O, naala kayo man dyan. Hang kayo pa lang ba nga mauma? Nga daman ng sukatan da, kapa. Kapabulsa. Kasi the same la talaga dyan. Unay mo't titataw, ayan. Oh, kapay nga gungot nga, babaling ako na yan. Kailangan tayo matanan nga agreeing. We have the life of Christ. Ang nga basa-basa mabiktima diyan. So nga, ito church, imbaga-baga ka na kayo, nung nabiktima kayo parang, that's not my fault. Amen. No, pa lang ting kabilo siya sa tara de kapa kenda dumabay. That's your fault. Because sa anak kasin mardeng nga ng warning kada kayo dyan. So nagidjay ti aramidan ti enemy how kasano ka agbalin nga Kristiyano nga amom di mang sanggay dyan. You are blessed. Kung nalpas ka nga na biktiman, pray for them. Ang palalo na gitay. Ang kasi, pray for them. Tapno mahikat, the pain. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Number 3, tao ti mo susan. Hallelujah. Okay? Defensive. Weapon. Mapantayo ti offensive. Rebuke them also with love. Open rebuke is better than secret love. Whew. Amen. Offensive na ito yan. Rebuke them. Amen. Ni, kaslamadiyo day. Nayon na diyay. Kasauta yon isuda with love. But we need to rebuke them. Amen. So, ijay pa lang, dagidyan, no tao ti kalaban. Hallelujah. So, ustude ako na love your enemies. Amen. Kasmargan, rebuke them with love, ayabam tagkapi kayo. Pinakan mo pa lang, ha? Kita yung sa amoy baga. Hallelujah. So with love, pakapiam, pakanam, regaluam,
Sa mo rebuke mo lang. Kaso mo na. Sa di pamayan. Hallelujah. Inap-apply me the jack in the misis. Kada hindi na dumakadwa. That the time was yan. And even the workers to the church. Kasi kada may ka, sige. Ano ko, sige, mahan kakabsat. Okay. Enjoy. Mahan kalata. Nya tiket mo, nga mahan ko wala irugi ang agrebuke. Sige, mga mangan pa. Doon maroon na mapapang kami ti sharing, daikon nga i-add na di rebuke. Makita, kagbaliw nga talaga ti rupa, man-manupi man ti mang-enjoy ti rebuke. And then after, imanon lang kwan, na ibaga-bagak, ganan makita ti reaksyon na, naman nga aksepan or aksepan na, at least. Kaya't kung ma-improve ti biyag mo kasi. Kaya't kung mamayat ka, so kaya't kung i-diritso na ito hanga destructive na ito nga criticism. Constructive. Amen. Hallelujah. Pagsaya atam na ito inudanggam. And then, minsan, sa ko palang pabalunan no gawid. Ang dami sikak pa lang ti kwartana or balon na, okay. Ijay nga, makita, adamot tinararagsak nga pumanaw. Kasdeti, kasana di ay. Hallelujah. Wow. Okay. Number 2, sinful nature. Kasano usaran tayo the defensive and offensive weapon ijay sinful nature. Okay. Number 1 is the sinful nature. Tikalaban tayo kat no kita nyo ijay Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Makita yun ijay dagiti lust of the flesh. Nayon na din bagak kada kayo na palabas first John chapter 2 verse 15 to 17. At the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, so that ti aday jay sinful nature. So iti kalaban tayo pride. Okay? Lust of the flesh, lust of the eyes. So, numapan tayo the lust of the flesh, the Galatia 5, 19 to 21, ito yung makita. Nakasaksakit nga basaan, pero that is the works of sinful nature. You need to overcome. Because it causes trouble in your life. Amen. Mangkukos, dayta, the trouble. So now, sige, basaan tayo malang, basta patalastas lang, basa. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living the sort of life will not inherit the kingdom of God. Yeah. So, makita yun So, ken kas karagitoy, kuna na pa lang. Han pa lang na ikabil amin dita. Ta, ken da dumapay. Nakas kargitoy. So kahit nasa wanad, ado iti works ti sinful nature. Kumamuya ka rin ti kalaban tayo lang may isa. Sinful nature. Pero ado ti bunga ng amin. Amen. Gaptikin arami di jay sinful nature. Pride, lust of the flesh, and lust of the eyes. Okay. So number 1 nga ramidan tayo dyan,
kill. Offensive weapon ejay, we need to kill, crucify the flesh. Galatia, hallelujah. Dagito iti kailangan nga denggen tayo met. Nagmat-mature kan, dagito iti denggemon. Amen. Hallelujah. Chapter 5, verse 24, ti Galatia. Sige. Those who belong to Christ Jesus have made the passions and desires of their sinful nature his cross and crucified them there. Yan. Yati pang kalaban mo ijay, to kill the sinful nature. The message of the cross is the power to destroy the sinful nature. So ijay cross, sino ti pinatay ni Jesus? Tay dinatay ni Jesus, tin crucify na old nature. So if you believe in Christ, nga natay sunay day cross, dinatay sunay day cross, tinlan sana your old nature, your sinful nature. So you need to receive that message. You are dead. The sinful nature was crucified with Jesus. Amen. Romans chapter 6, verse 6. Are you willing? Anyong kailalaan the sinful nature? Anyong kalindagan? Bayan yung matorture? Hallelujah. Yung ilabalaban, si kangimot ngagsasota sangwaw. Ano, kuna? Ano di kakasay nga, kakadwa kidi? Ano tagpipreach? Balbaliw tayo kuman. Kuna nagpapastor kat. Amen. Kuna dangam no. Baliwan niyo kumada ito. Kunanan. Baliwan niyo kunana gaminan. Nanay naraman niya bagina. Kunana kakaduak. Si kangay mat. Kunana. Apa yang ada kami langay. Ay apo dagit jay. Ang awan tagbaliw no kasi ngamin. Accept the truth. Amen. Romans chapter 6, verse 6. Let's read. We know that our own sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Oh, makita ya? Iso ngay jay, kailan biliban nyo the message. Ngay dinatay ni Jesus Christ si jay cross, ti may isang pinatay na ijay, your old self, your sinful nature is dead. That's how to kill. Hanga dito bagimting ka, pariparigatan nga sapli-saplitan. Amoy di haan nga mawat na dinaduma dito eh. Because dinaduma ang pataros ni Bible, flesh tinaybaga. And then dinaduma gamin, handa nga mo iti difference ti flesh ken the body. Tamaus usar de jay kasla vice versa no minsan karagi jay na translate nga Bible. Hana yun baga nga kill the body. Tinbaga na kill the sinful nature. Amo yun de jay sinful nature ti kasla balay na mutlang your body. Pero your body is the temple of the Holy Ghost. Madi na nga ma-destroy. So, haan nyo nga pagpadaan jay flesh nga sinful nature ken jay flesh nga body. No jay flesh nga body, temple of the Holy Ghost. Aywanam dayta. Tabalay na. Madi na nga madadaal jay temple na. Because His temple is holy. So our body is holy. So don't kill the body. Tibaga nga patayan the sinful nature
nga mangkukos ti evil desire. Amen. Gusto nga, daday may baga, nga di spirit tayo lang ti mayat. Pero ti bagi kat makasatanas. No. Your body is the temple of the Holy Ghost. Your body is holy. Dahil kiti dapat mo nga ilaban, my body is holy. I want the mga sinful nature to manage my body because I am holy. Pwede kasa tayo nga lumaban because oray may isa nga born again, hanga automatic nga day sinful nature kat saan nga ag effect kuno ag work. Amo tayo na ita. Di ba, born again kayo, tatangs pa iti na duma ka na tayo, but still, nganuhan ka nga overcomer, ano nga mo how to fight, the sinful nature is there. Naagong ka ba lang? Gialis ka pa lang timuhon. Tidagati karubang. Okay. Agtakaw pa lang tinaduma. Born again, agtatangs. Oh, adultery, ada pa lang di ay. But now, isuda jay day sursuro the Bible, they how to fight. How to overcome. So first, ngayon pakita ka na kayo, kill the flesh by the message of the cross. Do not kill your body. Feed your body. Amen. Digosom day bagim. Aywanam. Pero day nilalasag nga mangkukos the evil desire that is sinful nature kill. That sinful nature. Babayan na yung message iti cross. Amen. Okay, basahan tayo mananahin. Knowing this, that our old man or sinful nature is crucified with him, that the body, kitaan nyo, body of sin might be destroyed. Iso nga tamuyo dito, the body ti ma-destroy. Imbis nga jay sin, nga mang iman-manage si jay body. Nawatan yon. That, from now on, we should not serve sin. Iso nga kaya na do'y body nga ma-set free. Spirit, soul, and body. Kanawin mo nga i-meditate. The sinful nature is dead. Na-crucified ka ni Jesus. Anak ko nga old. I have now the nature of God. The new nature of God. Na-crucify ni jay cross. Ta jay old. Na-itanam. Hanan nga nagungar. Jay new life tinagungar. Meditate mo day. My body is holy now. My hands is holy. My mouth is holy. My eyes is holy. My ears is holy. Because my body is holy. That's how to kill the lust of the flesh. Madamdamang, tumamnayan dagijay. Agtinagan dagijay, bunga iti flesh. Amen. Amen. Romans chapter 8. Next verse. Chapter 8, verse 13. Diritsuak langan ni Jai, verse puntos. Hallelujah, dalan nyo datoy. Amen. Alang jay healing prosperity. Dito'y malaang itayan ti healing prosperity. No ma-overcome mo jay sinful nature, nga mangibagabagang adda sakit na, maawata mo nga you are new, nga awan sakit, di ka mahilan. Duma, no dito'y ti preaching, tiyang kanaing ako na da, umpingdan. Dito ko power.
Apo nagpipreach saklitag, kara baliktad ti tao, kara ipurwak da pay. Praise God for that. Pero, kung ang kalatang matitsingan the word, bumangon ka, you are still the same. Amoyo, it is leaning or matumba the presence of God. Han mo lang kaya kinarga the presence of God. Pero kailangan na da revelation mo, no? Da nangyari king ka, kuman matumba ka. As kini Paul, nga nangag na titimok ni Jesus. Ngam no kasla damang tiliw kin ni Jesus, tingkasam nga natumba, bumangon ka, tiliw mo lang, madi. Are you getting something? So nga siya, kanak lang nakapundasyon ni Jai. Apo, believe ti tao, nagkukrusit tayo. Kaskasay mo lang kasla damang anginan. No kasyay, papabuya kang, abalin. So nga, umay ti tao, powerful na diyan nga preacher. Kuti na lang di iman at mabalik ti tao. Intayuman. Sa umay. Posisyon. Apay kasate, apan, aggressive. So nga dano, adan nakita ka kasyay, labsak tupay. Apay, sa baligante, apan, nasubsubukon dito, matumba manuhan. Amoyo, dapat dihangan na tumba nga naagasanen. Ti importante, apang kag-concentrate nga aggressive. Hanga di matumba ka manuhaan. Hallelujah. No, dadya lang tumtumba, adi katwa na, kayat kumat na. No, natumba kayo kumakat, nag-change kayo, nakat di ison. Okay, Romans 8:13. Let's read. So makita nyo, through the Spirit, do mortify the deeds of the body. Nadya the evil desire nga mang padpadas, nga mang control ti bagi. You shall live. Amen? Ijay NIV, for if you live according to the flesh, you will die. So din basa yung tatay. But if by the Spirit, no agbiag kayo the Spirit, you put to death, patayam, the misdeeds of the body, you will live. So patayan. Nga di pang patay, the message of the cross and by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. By the power of the Holy Ghost. Amen. So ngay bagam kami na nataykan, ti basol. Nataykan, di man nagbasol nga biyag. You are now new. Kahit mga tamaan dyan lasag, saram ti offensive weapon. Amen. Amen. Kasano? Ti kasam nga mang usar. Mabalin mong usaran, iti word. By the power of the Holy Ghost, because the sword of the Spirit is the word. Ephesians 6:17. Use the word. Itiram dahi sinful nature. Use the word. You are dead. Mga kanya na, no, agakar, you are dead. You are dead. Nataykan. Amen. Muyo ba rin? Asano nga apply? Tagidya iti problema ti adu nga Christian. Da nga mo nga apply. And then kaputa na umadan, di bali, no one is righteous. May bagbagakon ka na kayo, di may bagbaga nga no one is righteous law. Kasi ni Jesus ti pakapalintigan. Tasaan nga mabaling nga mapan ijen langit ti unrighteous. Because the kingdom of God, kingdom of righteousness. Ti makapan lang ijay righteous. Magpasalamat kayo ta in Christ, you are righteous. Nagijay ti weapon mo.
Amen. You are righteous. Righteous in Christ. My body is righteous. My hands, my heart, my feeling. Orgasm. My mind, my emotion, my will. Yeah. Ngayon mo dyan kararuang. You are righteous. You are holy. No, dadaymat, sinful nature. You are dead. You are dead. Nailansakay jay cross. You are old. I am now new. The old has gone. The new has come. Kanya the old nga has gone. The sinful nature is dead. He is gone. Apa nga he ko nak lalakin sa. You see, talaga nga, kailangan nyo nga maawatan na gito yun. Tati, may isa kailangan gawin kada kayo nga born again. Kailangan ma-establish kayo ti doctrine, ti teaching ni Jesus. Doctrine about Christ. Hallelujah. So, kailangan isaksak ko na gito'y tapno maisaksak kada kayo. Tamok adu kalabanan nyo mat. Adu pa lang ti sinful nature kalabanan nyo. Kamhan nyo baybayan nga kasta kayo. Lumaban kayo. Ibabaga ko kanina palabas sura no, di damo, padasum ti lumaban, sikat ni knock-out na, bumangon ka manan, ag-rematch tanto. Tag-exercise ko nam. At dati rematch. Amen? Tamanganak, tinasusustansya nga bakan. Iti word of God. So, nanggag mo na gito nga preaching nga nasusustansya. I-apply mo, now, come! This is now the time of rematch. Amen? Takitamat na knock-out mo. Kasjay. Isong amo yung gabi, nag-experiences tayo, di ka nga lumaing tilaban. Naki-sparring ka eh. Hallelujah. Kung nawa nag-experience mo, kaslaan mo amin. Ma-pride ka pa eh. Ngam no magnakat experience, and then apply mo the word of God kat work, di kang balin nga humble. So, di mo na-overcome di pride. Amoy di pride. No, binmaknang ka. Kay tadan. Kay tanda gina demonyo ti pride. Maidan. So, no, awante amumon, nga amin dagiti daking ka is just the gift of God. Nga fruit lang ti life of Christ. Kat inaccept mo nga sa kadiyay, naalakan ni di pride. So, ano baknang kayo, the more humble kayo kay ni Jesus. The more nga ibagayo, this is the fruit of your life. Ito nung nakaadal, na-promote, nakaadal, nakakuha ti doctorate na, umay mananti pride. Napadasak nag-preach puro po professional ay apo ti anointing. Para sa panay professor, ay nag-preach ay apo ti anointing. Haan nga ag-work. Because they are waiting for me to speak in English fluently. Nakita nyo eh? Gasam na yay. Agrigat, ya anointing. So, na kayo po professional, dadudoktorit na, humble yourself.
tilaing nga tunay jay humility. Pride in strife haan nga wisdom of God. Because wisdom of God, the beginning of wisdom, is the fear of the Lord. So nga naawan ti respetom kini Apo Diyos, that's not wisdom from God. Demonic, sensual wisdom. Naawa na niyo? So na kayo nga bumay dito professional, humble yourself. And God will use you more. God will promote you. Hallelujah. Apo, agkaling-utan na ka, ag-preach ka na kuwada. Isusin, baga, you know, Tagalog, English, Ilocano, tinusar ko dyan. You know, if you have Jesus, you have the blessing of the Lord. Only in Christ. Nga ma-receive tayo the blessing. O kung kunwari ka, nabindisyonan tayo, nakaadal tayo nga ron. Ada nga kwarta tayo. Kasi, hindi kapi kami kat. Ada kada tayo ti bindisyon. Nabindisyonan tayo. Handa nga nakita na ibagbaga. Nga naging spiritual blessing, never nga maalan ti tao na dyan, nuhaan nga in Christ. Common blessing lang ti kaya yung nga ma-receive. Amen? Hanyo nga kaya nga ma-receive ti blessing in God's kingdom. Without Jesus. Ngam kaputa, nalalaing da. Anya ngay, naka-adal tayo nga ro. Ti blessing da ito. So nga da kayo, praise the Lord, ta naka-adal kayo, da doktorityo, use it for the glory of God. Hallelujah. Kaduan pa'y, dagijay babaknang, o professional, kita nyo ka din, o da tayo di taruar. Isuda ti, ay po, ipanagsasauda. Tanyo ka di karkano no kitaan da ka. Taan da ka, kaslahan ka, disinti ka tao. Talugan mo man, igid mo. Os, kaputa kita ang dalugan na milyon. Ay, apo pa nagsasal. Ngam kita ang piman nagayaw awanan. Awan ay, sorry sir. Apo piman, kasla di aso piman ko para di ipos na. Diba kasi ito yung mangyari? Man-mano ti makitam nga dadjay, kakaasi wano na baba, kakasjay ti panagsasauna. Kaaduan nga pang experience sa medjay, dyan nangangato. Ti saad na, ti profession na, jay adot indudulin na. Kung kitampi madyawan indudulin na kat, uray right na piman. Di ba? Amen. Kung noada pa lang piman, kakasing agkalkalingatan, nagilaklako ti sabaw no balot, tawara na pa lang. Ikaaduan pa lang nga maas yan, kay isunamat lang. Awan dito iti kasi. Hallelujah! Oh my God! Because we are now new. Life of Jesus. Humble and lowly in heart. Tibiyag tayo. Uray anyaman tilibol tayo. So, kanayon ko'y bagbagamot kini Lord, Lord, help me. Nga mangkita. Nga amin nga da kanya is the fruit of your life. Dumakkel man da ito nga church, tulungan da. Ahang ko akitan nga siyak tikin aramid. This is your work. The Holy Ghost. Only the anointing. Tado mati kasay, even pastors, minsan hanman maasid kanan, ngin maton ti, wada no mega church ti gandan. Hanmon nga ma-approach. Pati pangananan, nanginaw na eh. Adayo yung congregation.
numangan na iduma. Sana ba ko mag-Amerikana? Basta day puso na. Ada kumalata. Ije tatao na Apo Diyos. So da jayo ti karkaralag ko, Lord, help me. Ang ko kayat, na madisib, ang ko kayat, na may adayukin ka. Lord, I need your revelation. That's how to kill the flesh. Ni Jesus, ni promote mo. Itibiyag mo. Hallelujah. No binmaknang ka ni Jesus. Nadadoktorit mo ni Jesus. No naisaad ka di position nga nangato ni Jesus. That's your life. He is your life. Kill the flesh. No devil, the kalaban resist. James 4:7. Okay. Ang mapuntusan jay defensive and offensive because ado ti kwa kailangan makita tayo pero I know nagtultuloy dito tapno maka-overcome tayo amin. Balin tayo nga successful in life. Amen. Amuyo ti humility so ti promote ni Lord. Ti pride ibabana. Amen. Kita nyo ninibukan ni Sar. Inbaba ni Apo Diyos, hingga nga manganan ti ruot. Nakasla animal, isuna. Kas ano nga nangyari diya kinibukan ni Sar. Idingin mato ti pride na, inbaba ni Apo Diyos, hingga na nagbalin kasla animal. Ado ti makita yung Bible nga nung umato ti pride ay bagsak ni Apo Diyos. So wakit amo yung sinful nature di pride of life. Amen. Amok narigateg amen. Pero amen lata. James chapter 4 verse 6 and verse 7. The devil resists. Ada nga day time nga bumisita ti devil. Bigla na lang mapno ka di fear, demonic fear, bigla na lang adatis, pain, sakit, kakasay. Bigla na lang na-bankrupt ka. Bigla na lang naikat ka trabaho, kinadumabay. Ada naging spirit nga ron nga mga aramid dyan. So resist the devil. Amen? Bigla na lang ada temptation. Okay, dagi dyan. Mo iti difference si temptation in trials? Naisursuro ba ka na kayo diyan? Naisuro-surok diyan, pero hangko mo no, anya nga year. Temptation, no aramidam, agbasol ka. Hanga trials diyan. Ti trials, no adati aramidam, may promote ka. Kita nyo, ti padas ni Abraham, yung offer na ni Isaac, hindi naramid na, na-promote. Ti temptation, no iyag na jay last. Kagbasol ka no aramidam. That's the difference. Amen? Okay. Trials, sabali na dyan. For example, the trials ni Job, awan ti aramida na, pinadas ni Satanas. Amen. Okay. Sige. Basa. Jesus given more grace to stand against such evil desires. As the scripture states, God opposes the proud, but favors the humble. Yan. Kita nyo, ti humility, iso ti pagworkan ti favor. Grace mo lang ti mangitad ti humility, ngam no ibiyag mon, ijay nga ag-flow. Ijay nang i-promote. Pero ti pride, busuran ni Apo Diyos. Tahan na nga life tiyay. Amin nga haan na nga life nga daking kakabuson man. Okay? So that no devil, verse 7. So humble yourselves
Ito din, suro kada kayo di self-deliverance. Anyo orayan nga damang cast out nga sa bali. Kitaan nyo kani, submit or humble yourselves under the mighty hand of God. Amen? And then resist the devil. The first nga ramidam, humble kini Lord. And then resist the devil. Sino timang resist? Sika. And the devil will flee from you. Tumaray jay demonyo, ijay mang resist. Kanya na. So no devil di kalaban, resist. Don't love. Ang ka makaisistorya, kanya na. Ang ka makigaygayam, kanya na. Resist. Han mumot nga mapatay iso na because he is a spirit. Na natay iso na in the spirit, na isisinan ni Diyos, the advice, the word, resist. But no sinful nature, kill. Sumabalin mga patayan by the message of the cross. But the devil resist. Amen. Sino timang resist? Di mat-attack. So, kanyo nga orayan, nga siyak timang resist, para kada kayo. You have the power and authority to resist the devil. Amen. Last verse. 1 Peter chapter 5, beginning verse 8. Hallelujah! So, mad-aral nyo ba rin? Resist the devil. Resist. Amen. Woo! So, lumaban kayo ang asyak ti makilaban para kala kayo. Wala na mamingsan. Pero lumaban kayo di sarili yo. Napamati. Tidak duma. Pero kong kapastor. Tas ikati nasagutan. Apo, kurang titeaching na gito'y manan. Ado gamin ti church. Ati amuda, ti akasaw ti devil, sagot. Anda nga mo, nga na jay authority. Ti believer, ti sagot, ti amang perform ti miracle. Ngam no, agilihan si masakit, para believer amin diay. Kasaw ti devil, para believer amin diay. Because amin nga anak ti Diyos, adanda ti right to cast out demons. Ngam ti teaching gamin ti church, anda nga mo di jay. Sada ko na parihas mo lang, may sa ti Diyos, kapag serserbiyan tayo. That's true. May sa ti Diyos, nga mahaan nga aming nga tao, amamuda di may sa nga Diyos. Ti panakaam mo, ti ayan ti diferensya. Amen. So, kitaan nyo, no talaga kumamu tayo amin di may sa ti Diyos, di parihas kumatiching tayo. Kamapay nga sa bali. Because dati naka-receive nga talaga ti revelation. Adati haan. Ti tunay nga pinili ti Diyos, iso ti pangitidana ti revelation. Ti insaan nga apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher, nga inikan na ti anointing. So nga conformity apan gamin pagdengdenggan. Ang ko'y bagbaga nga siyak lang, nagado. Dengag kayo ni Pastor Chris, ni Binihin. Dengag kayo ni Kenneth Hagen. Kunan man tira duma, kultura kita, bagbagang pastor. Panay kultumot amin na di, ni Reinhard Bonnke, kulto. Sino ay gamitin baganti, tatao nga hanga kulto? Even Jesus. Bagadang ada demonyo na, ti paususaran na pagkas-out demonyo. So nga oray na tayo, possible nga makita yun na dahil YouTube. Ipasturo may kulto. Sino nga ron ti hanga kulto? Ti pagsiguraduam no, ni Jesus, ti starring hanga kulto diyay. No ni Jesus ti promote da, ni Jesus ti Savior, ni Jesus amin,
In Christ, ang akulto diyay. Amen. So nga ay apo. Tinaduma ka kasi kung conforming gawin pagdengdengan ta. Ito ko handa kitingan na teachinganan. Ito na da problema dan handa nga kaikayan. Sada ko na pastor. In maya kon ta si katinasagutan. Pinasublik din naming san may isa. Kaya di ministry nga nagapam. Iunor mo gamin di pastor ijay. Baka sumanao ka, iso nga nagsakit ka. Maditiro pa naman kita ka na. Tiyumay dito, di mang believe kini Jesus nga ipipreach ko. Ngam na umay ka, nga siyak ti binilib mo, I'm so sorry. Han ka maagasan, no ilihans ka. Tawan power ko nga mang agas sa sarili. Ni Jesus nga nagbabalay kanyak ti manghil. Do you believe in Jesus? Amen! Nagaduti kasi ang umamahi. Pero kailan makita na ni Jesus si believe na. Hallelujah. Ore ka sa kapigsam nga minister. Nga kini Jesus ang agwork ti Holy Ghost. Cursed is the man that trusted in man. Kuna ti Bible. So hang kayong ag-trust jay tao without trusting Jesus. Ag-trust kayo kini Jesus, ag-trust kayo mo lang jay tao nga nagbabalayanan. Ngam inmununan ni Jesus. Okay, verse 8. 1 Peter 5, verse 8. Verse 9. Standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. So makita yo, niya ti advice ni Peter, whom resist is steadfast in the faith. Amen. Sino di mang resist? Jay mat-attack. E di no hanga inted ni Apo Diyos ti power yung nga mang resist. Dihan nang isuro nito. No, kasi amon tinaduma nga gift ti mang resist ti devil. Mang kasaut ti devil. E dihan na kumangin baga nga amin nga believer makaresist. So nalawag di dyan nga wrong nga teaching that is deceptive. Very deceiving. So nga doon na-deceive nga believer nga tiyamuda, they don't have any power to resist the devil. But the Bible says, if you believe, you have the power to resist the devil. Mark 16:17. He who believes. Amen. He who believes. Yamang believe the gospel. Amen. Paksyatan dati demonyo tinagang ko. Are you a believer? Di sigari ay. Bilibam ngamin, nga dinay anak ka iti Diyos, adan ka ti nature of God. Na-promote ka. Nakipagtugaw ka, ijay, tugaw ni Jesus, ijay heaven. So you have the power. Because nagtugaw ka, ijay power ni Jesus. O, di nagtugaw. Nagijay barbaro nga na-elect. Magsutugaw na tan. Agtugaw na ni power na. Natayo nga, nakipagtugaw tayo kini Jesus. Di tugawam gamin tayo. Tugaw mo. Hallelujah. And resist the devil. Anya, di ko na. Taamin. Nagiging kakabsat tayo. I-experience ang damat ti the same matlang affliction. So nga, agresist kayo. Ni James in bagana di ay agresist. Ni Peter in bagana di agresist. Even Paul in bagana nga cast out devils. Ni John, overcome the world. Amin da nga apostle
Amo na niyay. Ket no resistaram, verse 9, pan kay di verse 10. Okay. Ito, iti mangyari. But the God of all grace, who has called us to His eternal glory by Christ Jesus, after that, you have suffered a while. Okay? Ibasit nga pa nagsagabayo, aramidan da kayo nga perfect. Establish, strengthen, and settle you. Hallelujah. So nga haan ka na jay. Kung tikitaan nyo jay result. Uray umay dagi jay nga attack. Na mo iti lumaban jay kayo gayam nga ma-establish, ma-perfect, ma-strengthen, ma-settle. So nga da kami, the experience. Tatamanan, ni Mrs. manan iti madamang agpapapigsa. Why? Dahil kita nga ro, tipagpaglaan mi matata. But, ni Apo Diyos lata, let's pray. Resist the devil. Amen. Hallelujah. Kasjay tilay. Na-promise ka na to di victory, pero kailangan amo tayo how to fight. Amen. So nga i-fight yun na dyan, mabang bankrupt business you are blessed. Fight yun na yan. O dati attack the enemy, anyaman na yan nga attack, temptation man, or dati trials nga from God, adamat di trials from the devil, nga allowed by the Lord, adamat na di kunam nga trials nga self-invited because lack of knowledge, ay susurok na kita. So ano lack of knowledge, di kunak, ingkapay mangan, the Word of God. Amen. Tado di mapadpada sa kungkunan na, awan gam amuna the Word of God. Sunat ng ipisok di sarili na. Ganyo. Minsan, ibagan ti tao mapadpadas, inmutang ka, ti mainteresan. 5-6. Samo ko na, idi agsingirdan, ang pagbayad mo, mapadpadasak nga rod. Apay padas di ay, sikat nang ipisok di sarili. Because lack of faith, nga you are blessed. Agistan ka ngamin. Anakon nga umutang, kunam gaminan. By amday faith mo ag work, God will provide. Madandanagan ang nagpapautang. Ano pastoro na, isuro na ti awan umutang. Ado ti unbeliever nita, kayo madanagan. Nung masuruan ti believer, ado ti unbeliever. Hello? Ngamda kayo kung mga believer, ngagmat-mature, stop now. Wala. Sino nang ipisok? Sika. Amen. So nga adot is self-invited trials nga kunada. That is because lack of knowledge. Little knowledge is dangerous. Kurang kate amu ngamin the Word of God. Napadasak ti kasjay. Kurang akte amu. Pero now, susurwandak na yapo Diyos. Hallelujah. Ada ba na adal yun? So nga kayo nga kumanga ko at self-invited. Kay prodigal son, may isa diyang example. Nala na di tawid na. Apay trials diyay. Awan ni Satanas si jay. Hanmot nga inbaon ni Apo Diyos. Decision na diyay sarili na. Nala na di tawid na, pinmanaw. Napan na binusbos ni kumukonforme. Awan maisuot nan. Siyempre pati brief diyayan. Nalagip na ni Amana nga agawi din.
Ano yun baga napadasak? Nagkamaliak. So nga, doon kasi nga born again. So nga, antay yung agkunkunang no Word of God. Titungtungan. Be wise. Hallelujah! Hallelujah! Ang kayo kumapat-matnag, di self-invited. Problem nga di. Nawatan yun? Ano tikas niya eh? Kunada nga trial, self-invited. So nga stop. Stop yun no adan lagi dyan. Napadas yun. Umanay kumadaya yun. Uston na po Diyos. Madikon na ito'y. Hallelujah! That's how to fight. Ilaban nyo gawin di pamati, you are blessed. Kasmarikan, hanyo pala nga kaya, bayan nyo latang. Sige latang. Kana nga kaya yun. No kanyo pala nga kaya gumatang di TV, bayan pa lang. Paro no, 50 inches na jay TV ni karubang, at si kakat jay old pa lang ada pa lang ti, kung nga di ay, di antina pa lang sa nga di kibol, akitan niya nga ron. Malaksino dan faith nga kayanan. Kung mo pa nga kaya, kating kain mutang, TV lang gayam, di hang ka makabayad, kamanin mutang, gasam, takasya eh. Motor, kakasya eh. Awang gayang paghulog mo, yung ka nangalat hulugan, are you getting something? Sabi ko na, awang or paghulog ko ay, apo di ay. Anak ka nakaturturog, katsinukin baso. Ni Satanas nga ay. Apa ni Satanas, sinang ibagangan mapangka? Sikatin na ban? Mabaling nga inodyo, kanda kam sikat na ban. Nagidyayan ti sipsiputan tayo tata. Ngam numaawatan nyo ngamin nga you are blessed. It's a blessing ni Lord. It make it rich. Chay kayo. Ti paraan na. Ti masurot. Wait on Him. An mga pangunahan ni Apo Diyos. An mga unaan. It's a timing na. Wait patiently. Amen. Hallelujah. Tumakder tayo. Hallelujah. Dakal yan. Tuloy ko to. Laman wenyo di kaabsatyo. You are overcomer. Amen. Makanigid, makanawan. You are overcomer. Overcome the world. Amen. Amen. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, you have said in your word that we are more than conqueror, overcomer. We have overcome the world in Christ Jesus. So, Father, I pray for more revelation of your word. Reveal this to us. Reveal this victory that we have in Christ by faith in Jesus' name. Oh, hallelujah. We pray for the Holy Ghost, the revelation knowledge of Father God to be imparted in our spirit, soul, and body. Salamat, Father God, nga amin nagitoy nga umay, kat mapilan da ka nagitoy nga word, tap nagbalinda nga successful at any fight, iti na ito'y nga last days, because da ito'y tibiyag me in Christ, han kami nga na born again, nga loser, na born again kami nga winner. Hallelujah! Thank you, Lord, na born again kami, nga tagalangit, na born again kami, nga ag-success, na born again kami, nga rumangay, na born again kami, oh Father God, to fulfill your plan in our lives. Oh, hallelujah! Ket nagita nga plano in Christ, ket awan di plano nga mangdadal, no di di plano nga mang bless, mangited, iti mayat, bright, future, kariso amin nga nang receive. So, Father God, I commit this congregation unto you.
Thank you nga amin na ito yung words ket agbalin nga life kada kami in Jesus' name. Amen. Hallelujah.